Daddy's Princess Chapter 10 Azik tu hile Cindy Swantak Alangai thasun zom kit hitiu Nikhat Angel te na kachile anun Inchung lama umei kha ati keile inchung lama kakal tongal Inchung katungle loya Angel alakichu intin Langai hile kilom Kao ka khule hung enintin a earpiece la thangal a kinga ka wachutin tin a mel ka ena ka thugen khat veile ngai thu lo mo ka tile a hung ena gena le hung ti thil he sul ai zini kha ka dam lo in tin ka imut denai binita hung dan kha ka hepui jing kala kha nang to iki ho hi iki ho zo kha dam doi ka ne ka imut char char zila thil choi le hik thak git ka het kha ka thu het ma sak pen ai ka room kha kamlo ka koya ei kha ke mona ei ngai dama o azo nang ka hung lung sit hen nang lo lung sit dang ka nei pui ti la he kha kamita hoi dewa hung en kalin tin binita hin numei dang him ki mu pi loading le ki thu pi loading in ki tim phota hung ti nang le ka hung mu lo di mo ka ti le kei ti lo ka ti na ai chu hung ngai dam da na veng ka ti hung ti kanuyin tin ole ka Angel chau hi ngaing ka tin lung sit jing di kai ka ti nui sen amel hoi dan hi hoi dewa ka et le gong sa thim keji ka gong hi di ka ti le ka ki thim chan potalui ei ngai dama o keji ka lung thim gen thei takala hi tu ban la lung thim nat na di himin tapung ka katile nui senin tin kaling kawa hung kinel ka hung ngai the dan hi la he tu ban ti kha e ho pi lowin kit taki o ni khat la o ka het lo le ka the ngai lo kha ole keile ka hung ho lo sunga kha ka khovel hi abei di hem ka ti ai chu hung en kiu in tin amita mithi agal panchu kamuching khop mai ka khut khoi neu in tin pawlawa ti chu ka char charu gen di pen le ka hepui ka gen ut ngen Angel POV hospital lamzuna ka chi kal masalama ka wakites na pen kha a result suk jing theilo a hi takle ubenin tu jing kala kha a call in tin tu ni result et theita di ati aman ka result ay lalak pi ka hitak le aruma ka lut ngal lekha ay pi ka etvat hethim lo kha bangti na mo ka ti le lekha dang khat ay pekita zile kha chu ka etin tin maksa dewa ke hi CAD coronary artery disease mo ka ti sap ka ne ka pe fan lungkham ki ladam doi di ka vai thak hi jingle hungtung dai treatment hoi dewa bol le hin dam theina chance a hi azo treatment na dam thelo di din muna a ai lele donor di ki hol na venti tu pat hi ala hol pan di kai la chanau te chule hila o it ka hil thei pui ole ken ala hil im kale alungu kham talo di ai ve dan le a serious tak lut phat le boy zo di a hiu nang thu e chule ken wang ka gen ut pui ka ti ka report ka choin tin hospital mai lama ka chi kalung thima bang hemle ka hepui kalung thim amang vek pasal khat ka pukha ka le kha choi cheng ka tha su sorry lana M82 chu ka enin tin je mo ama hi sport team mama khat science department te amin thangei chu kenle nalowe kati kalekha e chompik intin en wang CAD mo maksa dewa hung en kalu ka bungutin tin ka ke heile Angel hung ti le het mo katile hengei di ko university a nang hello di lekha thim si la sak thim kit mel hoi na lai khaye tilom lo ma chuwa ki phat zalo dewa kanui happy takin kanat na hi hung thukpi ka o katile ole ati lung sit mel dewa hung en ka hung thak di ngai pui gari ka choi nai okay anyway loi i thei di
thei ke pen tak loi le pol ut nak le kanui in tin la number hung petele ti kapik in tin in lam zona katai ka hun tam thei pen Albert kinga mat ka utin tin hun tam nei dinga ka kiging chatapui USA khale CADC ka mi athi tamatamei kha tivel ka ngai tu in tin ka changa ka phat le ka mi thitui ka thek den je kha aphat dan chu kalung thim put dan he thim in tin ka ki pak theina di le kalim theina di hung gen den sek university a lunch time vel a ka kinga hung sekin tin kanui theina di hung bol sek pathin in ei sulim dinga ei sol pe hi na katimaya treatment kalak na le thakhat lam chu ating kitai mason na la ka nei thei pu nitak anek so balcony a kachut mai in tin Alberto ka ke ho kanat nan ahung phak hidi kaum pinu green tea pedinga hung chet khan ei mu in tin kanu te kinga kaum dan ho kha vagen aban bangma ka heta pui ka hadil dil in tin kapan CAD mo atigit ka het uben in CAD ai treatment ka bol pat naw le thakhat walam chu ei tai nangu kinga ge na ka ti le ei ip sakai hi lungthim nop lo dewa kiu in la thil hi aphalama ngai tu di ei ati ka ki khule kanun mineu halta mo ei chut pingal tui ka du ole glass atui hung pi kadon intin kanu te khan happy meal dewa hung en u thudang le bangma again pu jingkala hospital pat ka pot ngal u kanu te kinga kadam lo thu Albert Hill lo dinga ka kitep sak vekin tin ko man hil lo u ama le hun anei cheng le ka inu hung sekin tin limmel ka put ham sekei tu lai la gong deu in ka hung hei hung ti ka tin tin an ka du pu ei azo ka thau talata dait ka bol ei ka ti ka nui val an nek laya ka pan mineu gam danga ki enkol dinga ichi mai diamu hung ti daddy exam pai di hita ka exam zo ngal phat le china hitiu ka ti ka unik le beidong gop hitana donors ti a hol ule India a ke heart ki tu pi thei di mu zo lo kha gam dang le a hol pol hi munai lo ke wang chu ti hi nat thok sang a thamung dewa chol dam dile ho ka satapui ni ve thum ve vel chu hitana hospital a ka ki polut sek u kadam kang deu phat le kapot kit zel sek u Albert hungwa kintin inchung lama iwaki hui tha di ka ti le khok lo ati inchung lama ka ki zui to u kapaten he thiam dewa bangma gen se lo guitar kawala kintin hunga la sa hiti kati bangla isadim Benjamin Samla samang chenjai irel to mayang tila kha okay guitar hung pe kintin kasak khom u itan pangpar antam ke itan hling sam ang chenjai irel to mayang itan churthla achwak le mayang ke ero ni tlaliam ang ihlim tur mitthla a anlang sam ang chenjai irel to mayang kamithi kabinga hunglung thapup lakamo bangziga kapla kamithi hung thek pik intin alahi ka fil pik talu ei kilung sit tak hingal a ki hen ngai te chu kati intin a oma ka kinel tigula hi akinga ki umjing theile kati bangjika zinat na hi kachunga hungtung hel aidiem Albert hin khu sugen thei tu hi ka ut lo pen ai ve chom khat ka chu zo o ai in lamu ki le phei kit je ka wa call hello bang thu ta le jing le hung pa phei o okay nang la ti le hung pui chet hi mai kanuin tin tu lai chu bait ka hek pe ke pui ka ti ka ki ho zo phat o ka ki ngai tu neu thupuk na hoi deu ka nei lo le ka thupuk na chu zinga pat ka zingal di ai a theile le Albert hi ka nei lo phot ngai ai jingkala je in hung puya university zona akara ka tai do ngal u
Albert in a text na te chu hoidewa ka reply thawin tin university ka tungule mi ho khan maksa dewa hung enu ka ngai sak pe vet pui kaloi te ni thu dan ka hilvek ka dam lo dan zo si to Albert hil loadinga ka kitip sapkit Zolten amit thi kintin Davidin angolmo ati akuka gaya vaki gai na lai u ni chengle zeze to ka kiton denu zeze nungak le neye neilo bangati mo la neilo le a hoi chu Albert ka hen theina dinga katangwal lemlemin hung panga o genzing ta la din mun ka gen thei pui ngai tu te anungak nun athi san nunga keito ka kingai ke tu hi keidam lo kitchu alung thim na tidan chu ka ngai ngam pui jisanga chu ka hen hi a hoi pe na hi kanat na hin la zullam mano deu injection pang lo le ka imu thei ta pui college chedinga ka kisap kanun mineu chosan pho jing ta hungti ma next month le final semester exam di ka taw hi kamo chosan thei di lekha ka sim ngai ei chula dan le fail leng thil hi thei ei pui je hunglut chet ka ke zui do ngal u ama ji ka hi ka message na san love you u tak lo mo hung ti tu chu Albert ngei ei je chu bang ti mo lama ke je bang hi ki hungai a nang ti hi lei bol di mo ken ka hungai tak lo pi ama hi kalung sit ei je ka chu tuni patin ikikal hi stop tai ti lungthim nat mel dewa hung en kamit thi apot lo na dinga ka ha ki sum dan hi hethim phapuna Albert lalmal som POV lalam dang tai mo kati sak hun aki hei dang lam gul a mihing tele ki dang lam zel ai nang ka hung lung sit tak ahem kati kha ka het sol ai je to kom khom upat hi nang ka hung lung sit tak pui ti ka hedok tai je ka chu kalim theina di zo ka zot ai ngai dama ati ei tai san anung lama ka en wangin tin kamai sam ka hui to ek kei posal lung thim hi ana ei hi ji khel anat be theding in ka ging chapui ka kenga bottle ong khat ka pek phok le uicha ka wa pe khum kha ha ma hung ham agil zang kisat tan pek bang jing lanat na sang chu na zo kai kati insunga kalut kei pasal pa taka ki ngai sek kap theding ale ki koi lo kha kamit thi hunglung thapap pap jing didan ke hezo pui ka staff te khat ka call a whiskey chodinga ka sol office lamte ka call in tin leave kalak whiskey bottle thum ka don chai lele ka kham thei pui kalung thima angel chau kilang den ahung phat san tu hi ngai tu taki zo thei ei kha mi lung thim di gel lawa kati kaluchang ka chup pop atopa imu khong hidika hi nitaka ka umpi nun e hung phong karum chu nokni nui zozen angel dimnei moi POV kanung lam ka etle Albert in amai sam ahui to eka amit thi watha chu ka enin tin keile ka top le thibbe ka get ka tung phat u kamit thi ho ka thik hulin tin ka chunga bangma tung lo gol a kanuya ruma kalut ngal akap la bang na e zolte in hungti bangola ka selvanga kaloi nu hin chu e he chin tho hi Albert kamu ka ki kalu ka suk to peitai kanung hung zut naw in tin lung kham ki gamdanga doctor thim tak te to waki en call in latin hungdam na ven lati hungti kanu in tin kele ka du thu sam pen ei chula kati lunch time a cantina ka umin tin le je ahung a kanek di thil hung choi nek theilo ka hau talu cantina tele kanek thei bek lo kha je hin ei du tan hi a u naw nu gola ei treat ai kanat na ahung pung phat lele ka kinga den hospital a ka phat lele hungik pi zel ai ama hi pathin in ei pan pi dinga angel ei sol pik ai katilo theilo class ki chaya ei langa kintin ama class ki chai ma sazo a hi takle
dim taka agari sunga ei lut sakin tin ice cream la du em du dika okay wacho dikai hung pot do da se a gari sungin ala dena gari apat pot ngal gari sunglum talu kapot do gari kinga kala dingin tin bangati lahung pot hil mo ahung tungpha ta hung tingal asa talu kati a ice cream choi ei pi kanek le kamuk vela nat hidi hi ei thek pi kawak ki hele galang khatlama Albert Alading lungthim nat mel dewa hung en kaki sum zo lo di kalau in tin zeze ichi tadi kati sap ole ti to gari kot hong hung thungal lom dan adik pui bang ti mo hung tingal e he ching talu boyu mai hi neu cha ka dan adik lo le he chet na la nei em hung ti kanuyen tin nei lowe bangma ka tipo ka gim dewa ka ti mai bang madang hung dong talo wang lak kalung thima Albert den khat ve ka mu mai lele kalung thima den tuni et dana khan amita lungthim nat na le hot na kamu kha hot di dan chu bangji ka kalung thim na mo hot ta taisana mu da de kha ka ut adik hi Albert in hot ta mu pe lo de ka ut a hi wang in Albert mita mituk tak lo mu mu hot kha kanat pi zel o hin hu hi bangji ka hiti sul dim kilung sit tak te chu bangji ka ki hen ngai adim o kalung gim na le ka hak sat na te hi gendo akenga ki but ong kanum ngeye ji chula kalung sit pen in keji ka athok di ka phal pozel alung thim nat di ka phal lo sik ka tai san le alung thim nat na di ka bol piek hi zel hi chu o bangpen hi bol bangpen hi bol loading ahem ka hezo ta pui edem kiwa o entew kalung sit pen in kanat na heta lungthim na taka amalam digel thailo se na amalam asit sang achu ke khowela ka nak lai dile lo di he chin lo hi hota amalama achi to zel theina dinga katai san hi thimmo akichan pui ama chun malam sau tak anei hen ama adinga soltha hungsu pai intin kei ka hi le chu ni tum dikun nisa san et hu ka hi si ni tum dikun hut sol thapi kinep na anei theina ding zi ni tum dikun hin sum akili sak phot angai si ama chu malam sau tak nei hi hen amalam so se tu ding in ka khingam di pui o pen kit na hi hen la ama ang sung bel ngei ding in pinkit kanum ngei jihuna chun lim tak le ki pak taka ka sim ngei ka kinem hi Albert Lalmal som POV Angel mu gei vela ice cream nat ho kha asuk thing pik kha dut taka kapak cha karos pak ngei ka et chim thei lo le tui ka pik sing et kol thei topa ka et kol kha tu hin migam sunga kisung takin apak hen alo nei pa hin phatak cha le ke dot gul adot et kol nge ka kinem hi o kalung chang bangje ka pak cha hoi jizat lai hi nang hung suna thei tu aling ros khel hi tel lahem alingin ahung sut phat le anatalu hilo ahem ka ho ut hen ka taisan ut hi ama gel lowa ni khat be hi ka ut hi malam ka pan ut tai ka hut na asang deu le kalung sit na le asang deu hi ti ka hedo zel sika o nang sim tu o khonu lawai homdan hi ke mihing mai hin ka social thei posi barruma kamai ka phitin tin limeta ka ki enin tin nang Albert Lalmal som hi mi khat zik mai maya puk se theilo mi hang san kha hilo lahem tu hin hal hun atung tai nanga ki pak na mulowa hun tai san tu chu het mil gotan katie kalimet ka hopi mol
adik hi zinga pat hin khothak mangkit dikatai. Angel POV Zingkal ka tho chu ka gig let lut zing hi zana khat veile ka mit ka sing pui Albert ka mulo na le ni tamalim tai ka hindan uchu apa ngai zing hi class la ka chi achang le kal khat tivel hospital a ka vaki admit lop zel seku ni khat class ki patma kaloi nu to washroom a ka wachi intinu ka hung ki le lamu ka room bul u ka senior teu numei panga vel alading u ka chi pel gut ule khat nu khan ka ki pal pai na dinga ka keng ala khang chet ka ki sui kha keila ka tha umlo to ki pu khat nu khan baketa tuinin eibo khumin tin namanam si mizo si nui dal dalu ei pan pi dile umlo khat nu khan mi tangwal chu pik manei kha hungti zwalte in lung na dewa kaloi nu hin ku matangwal achu pik khapui atile nui ye nui u khat nu khan je khumo kaloi nu a ei hetang high school apat ki thu char a hiu khat pan le nungak danga nei pui nang phil ji ka hi tulai hole hongai tak loi hungti khum sak ka za chak to etna dile ka hepui ka kang lopin tin ka dak dole je in eila pai dok maksa dewa ka et Maria lahunun umu o tuban Angel hi la sukboi ki tule numei hung tilo di kai kha lungna dewa ati hum washroom lama ei pai phei vaki su thianga washroom ka lut top gen depende khepui thibek cha umlongal a sweater hung pe intin lavan wathenga hungti ka t-shirt ka sutin tin a sweater ka akle ka hup chan lampha achu ka gen khapu je hi sanga sang ei lin kit nalai Albert sanga le sang zo phil ina ei mite dinga chu asang loi a hi fit gup chu wal him ka van zo si kot ve ka hi takle ka toka le ka suit mai dustbin ka pai ki sop le thing dingin ka ging chaphing san pui washroom pat ka pot le nuin tin lakilom na e hungti ka nui tap ina hung thak ka o ati o le ka ti mai jeni pat kha kuman le ei subui tapui a hi wanga ei et danu kha ei kholo bol theidan u kha ka het kit dan a Belinda ten Zia Maria te loi chan kha akisol pi ekku hilakilom Belinda te to keu loi chan hi ka hiu atang pi kadam lo thu he le je to ka ki kal thu he chin pen chu ka kai lima ka ki ho thelo ten wang o kha tu hi keya dinga thinga ma pangai taw tu hi chu final exam ka zo taw result nga khimai gam danga ki en kol dinga ka china diu nai gop ka phone hunging ka etle je ala hi ka pick up ngal hello la zin na dinai gop vapot hiti la inu ka hung hi ala ki sangal a phone off ngal hui ham again nop ching again zo phat le a phone hi ki off jing sek venti